Seryoso yay gobyerno na sopan at antabayan ng lareng estudyanteng atleta king bansa. ID report. Penimunan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pamamuklat ng Palarong Pambansa 2025 King Ferdinand Marcos Memorial Stadium King Lawag City, Ilocos bilang patunay ng suporta ng kayang administrasyon kareng student athlete king mabilog a bansa. King kayang talumpati dinikdik ng Presidente ing determinasyon, disiplina at sakripisyo dareng kaya nakang atleta. Agpang kaya ing karelang pa magsumikap ing magsilbing inspirasyon kareng kaparang kayanakan. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang panalo ninyo, panalo na rin namin. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban, hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again. And do not stop trying until they win and succeed. Sinigurado ng PBBM na bala-balawos sing suporta ng gobyerno kareng programa para kareng kaya nakang atleta bang aso panlareting akwa ing tagumpe king larangan ning pasikanan. Inamuyot na lareng partisipante na isundo ing disiplina, pamagsumikap king pamagaral at pamanyese king kabulasan kabang sasamasan ing karelang kakayanan king sports. Ing Palarong Pambansa metong yang annual national competition karas king sports para kareng estudyanteng atleta iba't kareng miyayaliwang rehiyon king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.